ayatnya tadi, ulina isai mian di tanganmu, au nang na dok dok dia behon mi, ai marsi ho tau di, oh ini aunya au ya, ai marsi ho tau di dalam, karena kalau au kurang satu suku kata, sekali lagi ya, ai marsi ho tau ai marsi au di dalammu ya, au bukan ahu, bukan ahu bukan au. Oke, kita lanjutkan ke ayat 5. Sai to